كان دقيقة. ستريمين أتاني يبدأ. هاد كنت تشارجي. زمرت مثلا حاسبة ما تكون زمرت. عندكم مصير؟ روح حاسبة روح. الزول نصوفي سون السريد سي مونريال يمسلين لنا غادي توالين دقيمنا كايدنا إوا كنا دناوي غنمسلاي في ثواغي تاكي ديال زانا ديالنا كفلنا سوماضا سوماتا الساكي غادناوي غنمسلاي المسا سامية مختول سي اون بسيكاناليست ديبون ديبلوم ديال الجزائر تورا تخدم داكي ديال لا كلينيك داكي دي مونريال اللي كتوسنن داغنا ديالي دنا المهدي في المختار دنتا ديهكان ثوغني تبقى سنيني تنمر ثم قرانت فيا تدار تي في ثلاثة نتمنى جميلة الدار تنغماس سي جورناليست كتوسن داكي مونريال تنساجو كان هذا الحق هي قيمة ديالنا عندنا وين غنمسلاي نسالم سيد تاكي تاوي مسكس الفايدة إمي وتمتنا سامية مختول غداوي كرا يوليهن ود مسلاي في سنة البوستاكي دمسلاي على دناوي في الكمينة كاين من دك وخام لدغا في كوردنا غرونا غامد نشطح مد لي زادوليسون ولكن ادناوي توك تسويلات امكارات نعاون وممكن نسعدي تسواتيكي اكني جارز ها نصوفي اسم مسا ساميه مختول الزول حسيبه الزول فلاون مراودي ديتوالي انت دار تي في تنمرتي مي دعرض مرت غنيتاكي خاصك تخلف مي او دينا كوميم تنمرت ثان مقريت سيجيجن دو شمومح مالن سفيلت يلهان الى عقيله قوش ممح تنميت المهدي داكشي زعما دينا ضاع الزول خاص التلفزيونيك اسلامي خاميك تنمير تصبرنا تنمير سامية مختول بسيكولوج يتعاون الطاس واش دي الساولن ما تما زغامون ما تيكيسان كما تيليزغاي ثاكيني ترزوك ورصت حدوا حنو فلان نحو كام تنمير تمقران تنمير تحس بلا انتيكيت تصاوض الطاس كاريزه تسويعين حدوا حنو دونك تنمير المهدي تنمير مثلا ساميه هذا نزويله مسلاي في الستريس خاطر كاين من لا يعني كني نستريسي كاين من لا سي يوتيكلتي كني نتزويل ديال مسلا دي راديو كيبيك بلوس مسلا في الستريس ما كان اليا لو ستريس بروفوكي مسلا بلي ما كان فواشول تما زعما ديالي فيرو ما بدلنا مكان ديميناجين وقال لك ديم ديال في الستريس ومقارن بروفوكي إلا الستريس انفوكي محسوب سي ان ستريس ديال زون فلانا بلا ما نبنى في الناس انا كثوره غادي انتيدير ثوره ما زمر غادي ديفينا لو ستريس كي يديغلان الكونفينمون كاين وحبس كاين توحبس كوخام الكمينه كاين توكمن دكوخام effectivement le stress déjà des زوارا le stress positif اما دينير ليسونس طوموبيل زيت الدير الحوايج طوموبيل وكلا تنهار سي اون انرجي الحوايج الستريس دون لا في باش ندور شغلنا باش نسارفل باش نتنفرو صح لان سين لي ستريس مخلفا نقلق سين ودما ونيك ساعه وين ودمنا مزوار ستريس مزوارني درنا راه حاسبه ونا ديكرن شوال انتوالي ديال الحوم هذو لي بروبليم باغ اكزومبل الكرام ديال ورقاس مطوط تمسفهمنا راه زكان دمشتو زكان شوال توالي انساني تدون تسيينات فرونه تسيين ومن بعد دابري داين يكفى المكتوب ومن بعد لو ستريس تعيشين لي زونفون امزونا كني زواريتني دونك سا سي افيكتيفمون سي بروفوكي تقولي تدقيق نقولها ثورة سي ان ستريس يونيفرسال كل مدن القاعة يكسس الكماليس تحوزات الستريس هاكي نكون غنولي سور لو بوين دو في نخدم لا ميثود دونطونوار هم لا من لومبور غادي نروح دو جينيرال و سينغوليي هكا خاطر توالي عقلا خدمه كلينيك بريفي خدمه دون لو سي اس دو لويست دو مونريال سي لا سال
Donc, je coiffe pratiquement la majorité des communautés, des nationalités. مكولي وانا مشيت يتحسوا مكولي وانا مشيت يهضر يس مكولي وانا مشيت يتوالى لورفلاغينير يكشربنوك مدن من ولات القروفه مشيت ديوساس سامزوارو يستاد كان سي دي انفورماسيون دوالي غادي يبدون سياوسيان تبعت لا تيلي تبعت لي ريزو سوسيو الناس هاث دي تصورها جنني اظن ماشي جنينا السماء الحلوه السماء الحلوه تحكوا شرط ما شهوت الكورونا يا ولا عارف قيمتها ما شهوت اسكو حكوا ورا ونا مزيان اسمي دي بودارني القرمود دينا نحوس باللي غاتاني بودار يعني تقصد ننجح انا ناس تشحال تمسلت دارت نواني ناس هذه من عرب خامنا ناس تشحال غير ولا هنتكلت سخا من ولا سيد من العرب هذه من عرب غير قارويو دونك نبدا دارت كوني تاكير باسكو تبدا دارت كوني تندا وكل يوم يقرا هذه من عرب قارويو دياكي تسكرن الستريس كثار ما تولد العباد ما خدمنا لا ديستونسياسيون سوسيال وتقرب على سنه المترات قربيت المتر كان ما تصرضي فاسنيك اثن متنعشين دي الموضه الفلانيه اثن دي فرنسيه اثن دي الريزو سوسيال كينيغ كيشدن العباد يد ولي لي ستريس. Par contre, ce que je pourrais rassurer ودير دي توالين شو بغا نضمنها باللي اذا قتعدي مسواياكي زعما لا تزقر راسي فوت بالزيداره لا انا عندي شيت ما كدني يا كان ديت ولتي عدال لا وذاك ودعدال كورس ستريس دعدال كلونكسيتي كاع فرنسا شغل وتولى انا راه تني حزاره وي بيتيتر ils sont dans le déni. لا الوكادني بيان سور كي اون بريديسبوزيسيون باش يصيروا لونكسيتي وكادني وداك يقرحها بزاف دايور جو في اكسبوزي لي سيمبتوم حاسبه ولا شغلي sur le plan physique sur le plan psychologique et émotionnel et sur le plan comportemental. توالي الكليه قلت كي نوراو وركازي ويتغمن كخام كتغمن كويات كخام خاصه كنكون يسحب لا سونتي نتفا نخدم مي كوميم كتم كان حذري مالا وكذا كيخدم الكونفينمون يتغمن كخام بلا ما فغان الا قرزان باللي لان كرا لي سيمبتوم il faut qu'il surveille ça c'est un peu vague ce que je vais dire mais c'est très préventif la crise لا après la crise ونحس ثلاث لو ستريس وحسنا راه مليح ما كاين يدني غير تيكل شغل صبوا العظم الكورونا هي تقصيره حكون دلي بلاك فلاس لي ديسان لي كاريكاتور الهام مي لا قد ولا انت مغلي يزمر تفريت فرن لو غفولي رنت داخل هكا صافي كي لا قد عسن شطوحي ما نسن لما كي راه عسني ما نسن ما تحذرن pour la gestion des émotions خاطر كوال الزمرضه تصبر في الحاجه مي تنشغل تمس الدوالي تزمر تذكر ابري على نيمبورت كيل انسيدون سمحي كنزم غوال باش كي كنسير بلي فاهمه يعني يمسف لينا فاهمه تنقطع كاع ام باغ اكزومبل ام الموت ما دارز الموت مخلف ندنا كي ترياجي اكملك باغ اكزومبل جو برون اون سيمين بور رياجير sur le champ ou sur غرا اي سمانه اخمر للدوينو Effectivement, sur le cumul on n'est pas dans la réalisation. Mais on n'a pas encore codé. C'est pas tout à fait le déni, mais le choc, parce qu'il est le choc post-traumatique, après le stress, après le traumatisme général, le stress, c'est un symptôme d'ailleurs, et ça a plusieurs symptômes. Le stress, il dit tout doucement, المي pendant un cumul ça veut dire l'énergie psychologique العبد بدون تتكس وقيلا قتل القلاب اسمها فورنا دي فورنو كي مدنا برا nous les gens nous les professionnels en santé mentale on se prépare pour ça on se prépare pour accueillir les gens qui vont subir par la suite la charge émotionnelle qui va يدير لنا فتويات اللعيبه التورا فين يصبرون شغل كنا كنير يتاوي غير الكورونا يقول اللعيبه دا مسقان نتاوي غير الكورونا يقول لون بيرسونيفي شغل حسب انت مزون العبد يسعدن فلك الباطل يراك كخام وتفضاران تخمن الداخل البخام الكونفينمون ذاك ماني تخمن البخام
دونك من هضرت في العباد يقول لك ولهنا في الستريس انسادي روح الا سور لو بلان فيزيك كما كدير زعما هذه لي ديال الصويكان راه يزمر هذه لابيتي راه سينقصن يديه بوريا الماكله الا وني l'inverse, la boulimie. La boulimie d'arnéchite, il a les maux de tête, il a les problèmes gastro-intestinaux, ou ils ont des sensations de fatigue, sur le plan émotionnel, psychologique, l'un des signes, un sentiment d'insécurité. مثلا اللي تاع السكن ما يسال ديفاسنيس اللي تاع الساعه وديه شمن وينو انت بورت تولي الجيران يسورفي تو un sentiment d'insécurité et le sentiment d'être dépassé par les événements à force اللي تخمم مشيات فرو من المرض في الفاكسان من المراكز الحلايقيه il se trouve impuissant داين تزمر ثاني نص ساعه une certaine limite. Il peut avoir aussi un discours intérieur qui ne reflète pas la réalité. Et par exemple, de la fin du monde, c'est des scénarios parce que là, le sentiment de panique. symptômes visibles شو يقرا يون هذيك عندي لا بسيكوز ديك اللي هو justement الناس تدو حسب الناس تدو تلا عن كيت لا فيزيون نيجاتيف دي شوز لا خير العباد ديجا الطبيعه نسمي سون نيجاتيفيست لان خير مثلا لي بيرسون توكسيك ندير قدام من الانسان الى نيجاتيف هكا مثلا بعض الحاجه جو سي با من حاسب باش انت ما تضغطين الله ما لا هو يمكن نعم ديننا حسيب انا شو تخرك مي وين هاي هو يمكن دونك وكذا ديجا متزواري في لا بيرسوناليتي نيجاتيف ما دست ديال انت غادي كمل الماضي الحزن ميم ويا هادو او غير هاد الكورونا اي فون كونتاميني لونفيرونمون les présents sentiments de découragement et d'insécurité, de tristesse, de colère. Surtout les mortennars, même c'est une réalité. Sur le plan comportemental, تصرفوا على difficulté de concentration. السرطان هنيك الشغل باسمون اكشان دي ديفيكولتي شو تبقى بلا العباد لو كان ندير خدامين سن ça va poser de gros problèmes. L'irritabilité, l'agressivité تساوي تسران الاماكن قارص قبايلي تطبور القاعه لي بلور لانه يترون شط كان كامل طونه في الشفار سنين لهنا خاص اما تمطوط اما مركز اما ديال المزيغ اما المغار il a l'isolement et le repli sur soi. وقيمة الولاد قرا وقاد يعيشين واحد سنة وقاد يسعينا على الوالين وقاد يعزلان دي ثدرين ماد غليكات واغي تمثاقيا وقريبنا على الويدي سنيتسيلين تحسني ما نسن جبدني ما نسن إلا عندي des difficultés à prendre des décisions le stress كيني زمرا يسوى غندا ونزرع شويه ديال خفيس مكان ندبر في مالنا دون نيبورت كيل بلان خاطر ثما تقيم دخام ماشي كان حاجه في الكورونا تهضر ميم في الشغل النظام الكومبورتمون اللي كان يبدلوا في ريا مازور اي وقاد يتسن وقاد يتكيفن وقاد يتسندوا وثاقين يتكسنا قلاق اتولات سما زياده دونك سي اون اوكازيون مالوروزمون pour augmenter la consommation. C'est les pertes de mémoire. Sur le plan cognitif, oui, c'est ça. Effectivement, la concentration sur le plan cognitif, c'est là des passages blancs, des petits trous de mémoire qui peuvent se manifester. Sur le plan général, santé mentale générale. Le stress est حاسبة. L'anxiété, c'est autre chose. L'anxiété, elle est omniprésente. Et on est dans l'anxiété. Justement, quand c'est la peur de l'inconnu, c'est de l'inconnu. C'est ça qui est difficile. Effectivement. Donc, le stress est l'anxiété. Donc, l'anxiété, elle commence à se cristalliser, être sophorémaniste. Donc, par définition, par excellence, l'anxiété, c'est la peur d'un danger irréel.
qui définit aussi l'angoisse. Donc, quand le danger il est réel, en plus, il n'est pas palpable, donc certainement, on est exposé à des épisodes d'anxiété, voire même des attaques de panique. Alors, des fois, il faut faire la distinction entre les symptômes physiques et les symptômes psychologiques. L'anxiété, tout est physiologique. Même les chiens se développent les tics. Oui, effectivement. Alors, regardez qui développent des tics. Effectivement, c'est des tics qui peuvent être aussi des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Une rigidité psychologique envers eux-mêmes. C'est des personnes exigeantes envers elles-mêmes. Alors, je vais dire que c'est حاجة حاسبة. تقولي أنت عايشي ثورة. تقولي ستاندار universel, mais فالد الهلاكات يكثرن surtout sur le point de vue psychologique. C'est une expérience pour savoir notre niveau de résilience. يمكن نزمر نقابل أغفلاقي يمكن نزمر هكا. Oui, c'est le moment de travailler sur soi. Mais quoi dire par exemple imagine où l'électricité me كان نخدم. Eh bien, là, هذه ضاق ديك السن النفس. بانيك وي لا بانيك. مثلا السنه ديال العبد ايماجين ولا شوف طوموبيلات. ايماجينو واش فيسبوك. ايماجين مش على اوريتي ليها انا كسكن في اللاس. مهدي تفتنا كريس ديريكت. غدا ورا. Donc cette tyrannie qu'il faut vraiment sur lesquelles au fait ou de manière il هذا تقدر نشوفها pour voir est-ce que نزمر سي الهماكين خطير نكتو تشمغ على les mesures sanitaires وقات تجربوا سنا ولا les épidémiologistes c'est pas mon domaine même si on est quand même exposé à l'information ils ne cessent pas de nous répéter c'est pas le but je suis psychologue je me contente de mon domaine mais c'est une occasion d'expérimenter ces défenses psychologiques, ces mécanismes sur lesquels نخدم مالنا أساس كا ما تغلد بعد الشر الحاجة نظن إن كوني غير وراونا قبل أنت تسوى. المهدي اللي واش غادا تستدير تنقط قيت مزول قبل نعدى تنقط تسناد خاطر تنقط تسناد دغني في ساعة زيري صدام قران بعد المهدي. En fait, le stress qui voilà يوم ساعة كان أسكتي وايض ماشي في الستريس هذا وايض ساعة مي كم جات كملوا مي ساعة سقسين Voilà, donc, Samia, tu as cerné le problème, le stress des choses, les symptômes observables et non observables directement. Par où commencer? J'ai lu quelque part qu'on fait face à un problème. La première bonne résolution, c'est d'accepter la peur. On a peur, il ne faut pas qu'on renie la peur. C'est la vidéo qui m'a dit en tant que spécialiste et psychanalyste. Donc, la première démarche, c'est d'arriver à accepter la peur. Le coronavirus, il faut qu'on l'accepte pour nous, pour notre entourage. Ça nous a prouvé ça nous a prouvé que la vie en nanosecondes, mais même pas en une fraction de seconde, en nanosecondes. Donc c'est terrible d'en arriver là. Sur le guerrier de Wasken, les routines, le mode de vie, la première démarche, la première étape, le premier pas, c'est d'accepter la peur. Ensuite, il faut se concentrer sur les faits positifs. Et il faut surveiller la consommation des médias aussi. Donc, les 3 points ماهوش غيفرض المسألة في اللسن شو سوالف كيميني بعد كنا ميلو شنو نزمر ضد الموضوع كنا خير. Alors, effectivement, بصح لقات نقبل عيني لان parce que مو نقبل là on tombe dans le déni. Le déni c'est un problème de santé mentale, d'accord. يعني لن يسد أثنقبل et en même temps plus on accepte la situation mieux c'est facile pour nous de nous engager pour faire quelque chose d'accord tout cette souhait قبل ne veut pas dire تعدي في الليل زي ليلتك نقارن mais on n'est pas en train de subir
C'est la résignation, non. Hein. Non. C'est péché. Hein. Mais il a ça ne veut pas dire que je suis en train de subir. قبلة الحاجة ماشي داك تعدي في الليل هكا قبلة ça veut dire Voilà. j'ai accepté فأنا نروح وين نظن tu acceptes تخمي دارك نير il faut agir il faut faire quelque chose il faut se mobiliser bon فاش نخدم mobiliser pour faire quoi pour lutter contre le virus Non, ماشي شغلنا وي. ماشي شغلنا pour modifier la réalité Impossible. impossible donc déjà c'est ce qu'on appelle les variables qu'on ne contrôle pas. Exact. Oui. Donc les choses qu'on peut contrôler. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux contrôler? Je peux contrôler la porte première. Je peux contrôler j'espère bien. Je peux contrôler الشغل يخدم نعم حسيبه اشد انا دايما منزمه bon توليني مولان الناس اللي on est tous pareils donc on va essayer de faire des défis au fur et à mesure ودولها السلامي ويتمغارين يغدي ربان مثلنا خاطر قالت تكونوا ماشي كيذكر لا سايمه ويد الجيل تورا ماشي الجيل نكون هكا bon alors si on accepte c'est facile finalement de passer à autre chose donc de contrôler alors comment on va contrôler effectivement c'est de voir comment est-ce que j'ai réagi est-ce que est-ce que tu est-ce que est-ce que j'étais déçue est-ce que au guédar et tout ça une fois que je valide ces émotions ياقي ولا عدت في الليل ok bon au guédar بصح oui, ou gadar, c'est une pensée négative, la peur. J'ai peur de mourir. C'est normal, hein? C'est normal de dire la vérité. Il faut juste cocher, je valide cette émotion. Oui, je dois l'accepter. Après ça, je dois passer à autre chose, le côté positif. Je vais développer des stratégies, des façons de faire pour maintenir d'accord? J'ai des choses qui me rapprochent de moi-même. Hein? J'ai ma famille, mes activités, ma santé déjà. Hein? وين يبدني يكري لها يسعى ses membres يكري يتبدل déjà ديني يسعى قروش ساعة خام لأنه قادو ساعنا لخام ساكيت ندار الدارين ساعة تساوي ساعة غادي ما شو صار دار لأنه قادو نسعى غادي تخمم في اللسان نقلاغو في الغرسني قلنا aussi donc تفغي قل العقل c'est une on est en train d'alimenter la peur nous نسعى المعنى ok ننادو on va légitimer ننادو نفكا زاليس ننادو نقبل مي غادي نقار وسنتكال الوقت أتقيم دي نفكير توساد روح تروحو لو توساد هكا تروح هكا يباس يومين 3 ايام امين نفكين 3 ايام هكا سمجو على قبليت ويسيني ناس مكتينا ويس 3 من ستابور زوارو بنو فلاس يباس بنو فلاس وما ابري شفر كان ابري دوت فلاس دايا كاين يخدم غادي الصحراء غادي غردايا اسمي تقصى انا ناس غير اختكم 3 الكيسان لاتاي ثنايا تمداكلتي ثنايا الزاله ساميه ثنايا الكاسه مزوارو باش نصطلح في سود مكيه الكاس ويسين باش تحلوا القاعده الكاس ويس 3 باش تعقلوا ضمرين ما تصود لاتاي خير دونك وكنت كنطالع راح تسهل ربي فيك دونك 3 الكيسان 3 الكيسان بس واضح سين الكيسان كثر جون انا ما تكمل الكاس دي ويس 3 donc la peur est il faut qu'on lui cède le passage c'est-à-dire parce que on se concentre sur ça on expose notre santé au danger donc la recrudescence des sentiments négatifs après le cerveau rationnel le cerveau émotionnel les qui sont très émotifs les عباد qui sont rationnels وتحسوا ناس وطاس هكا mais ça ne veut pas dire سعنا حسوا ça veut dire تميز الناس طح نقل وقامه تخسر donc لا تقولي تدين لا تورا il faut qu'on fasse travailler notre cerveau rationnel il faut que adzara قيمه غخام إلا واش راخما غخام قيمه غخام
se concentrer sur les faits positifs. Tout à fait. Il faut vraiment l'investir réellement. وقبل الكورونا مستناضوا بعض ما تخمض الحاجه كي والله ما ساغ الوقت دقيقه وبستعفو تساغره ثلاث وست ثقونيت عندها شط ماشي كان دقيقه ساغره ساعه 24 heures pour planifier tes choses pour revoir tes projets pour تهضر دواراويك تهضر دي الصنوب الحبابيك الى الريزو سوسيال تستخدم ذاك اللي قلق الحال تسمكتض تقديمين تسمكتض دي سوفونير كاين à un moment donné خدم على ثيرابي دو ريغ كلش دا صدصي بان تكرا الجنازات عندها تيلي تضصي سي با باسكو تحسي راسو ما راحو مني مي اشاك فوتي الجنازه تتصا تتصوت باسكو تتصايقيني وانا ما تدي فكار بيدا الروج سي فغي وانا تدي فكاره يزعما تحفظهم حتى تصالي لا هو حفظ امكان تصو لي فوري راكيني دي تسن دان طارين تنطير مشى لهو دي فيديوهات ولا ما بولاش ليميسيون يكيني كفا l'émission. Donc, c'est ça. Alors, moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on va développer des stratégies de maintien des choses positives. Il faut نخدم la liste. شو الحملات نخدم؟ مادي مثل حملة القصرى دي مدوكالي ودونك نخدم على ليست وما السيولة عم كتيني ما بكتيام السيولة غير لا فامينو تيني تمزون بيان سور ودي لام دكوخام ما تسنض تخمض الحاجه خدمت سوفوسيك دي بتيز اكتيفيتي مانويل لو سبور اوسي لو يوغا لا ميديتاسيون لي تاش ميناجير السبوير احفظوا السبوير احفظ القديش احفظ بوفريز اي تو سا وكذا غير كلي خلال الوقت كنا نسعى الوقت نخدم كني ونا دي شوز يستهزا فوالا اكزاكتومون واقيلا المهدي بغا ديني الحاجه ذا تصير جوستومون خاطر اماكن الزوار انا كتمسي هذا كاين الهنا تشجع حين كيجي كذا كيتبسوت خاطر سايونس سيدا كيني فولا اماكن دوساني موراس كلام باش لا كل حسب ندي موراس مي ما تكشمض سخان لا سيلول فاميليال الساكينين اماكن اللي هي دي فاكتور دو كونفلي oui certainement des facteurs de conflit femme توثركاز اجروز ابافات اجروز تايمات اجروز en fait تايمات سير مزيان ابافا سير مزيان داخل البخام مكنين ودن برا مازالها فكان لو كان يكمل الحواطاس الطاس نوغورن ادي ديفونس داو طابيان دالين دساول c'est donc certainement qu'il voilà ils me حاله دايرين دي conflits de داخل la cellule familiale déjà c'est quoi leurs conséquences ما سيرفيانتيفيين في امك نزمر نحبس قبل ضوض خاطر ثورا tout il faut prévoir il faut de la prévention dans tout هذا هي justement اساميه سلفيه انا تجبدان كاينه الا تنقط تسوازاليس بارلي امسلاي la communication il faut parler ça c'est توريك مينا ندقوا ولا parler le rire attends تهضر تمسل في la thérapie du rire داني établir des nouvelles routines parce que انا ما قد نعطي زوار خرب نتوك لي روتيننا enfants يقردن ça les sécurise ça نذكر سان الوقت ديال نذكر الصباح من ماتش نبتي ديجوني نسن من ما رحنا لاكل من ما نجمع نسن لاكل الويكاند ثاني فان شغل tout est établi dans leur cerveau بعد لوندومي يخرب كويغي là ils vivent un sentiment d'insécurité c'est pour ça que ce sera l'anxiété que là la meilleure façon de les ramener de les ramasser c'est d'établir des nouvelles routines c'est des نراكع شو تصنف فيا شو تمغلي يربع اسمح لك انا حاسب بس دار المهدي فوسق سيناس انا جاوبي حاسب هاكا الوغ ابني تجمع يا راون ياك الوغ تمثل تاكيني تواشولين مو يرقيق الخير شطوح وصواب سي زون فيل دو كومونيكاسيون تري étroit تري فان الى الحاله كيني وقبل الكورونا على كل حال
يزواريث وقبل الكورونا كوين عندنا الصواب وكوين عندنا تمثل تجيني لا كوميونيكاسيون كيني توالي جو في لا تيليثيرابي دونك مازال تابع العباد وكيدير وقبل كني الكورونا بدانا حلول سكميت دي الكورونا effectivement il y avait une rechute dans les mésententes conjugales, les conflits de famille, la gestion des émotions des enfants, la gestion du comportement, des obéissances, l'opposition. يوث الحاجة إلا قد نغي مولاناكي ما توالي ظنك نغي لك quel que soit l'âge avant d'y sur 18 ans باللي يحوج وناثي عونن il a des besoins غروث عندها تزويرين يونت يرفايض des accusations gratuites بابا ساسيني كمية تصرف كاع ما تنسني كشتي تصرف كاع غون كليس القبايل سي موني كورونت فوالا دونك ثم كيتا مزوار في سنة ما توالد ما يوالد يون ديك سن يوالا وايض كومون il intervient auprès de son enfant لكن راني كي تدولها لي بارون يمولان حضرت ويس ثلاثة عندها vous faites de l'évaluation sur les compétences parentales ça veut dire الذكر بابا النير لا المسيو نير اسيني تمطوط نينس ماشي كيتربين مدن زدات نميس نا غادكرتي ماتني غاسنا وليدي مشاكل تربين مدن العقل كان بزاف تنغير زدات ميسني ايا قد يتسكرايون الفوسي غير لي ممبر دو لا فامي يتكمل او فنني تنراي لا مير يطرق يفرض سقفني بخام دوايا تروحون قلنا غيفاس دريانه ترول كي فاس نابرين هكا باسكو او فير ان موديل سور لوكيل elle va s'appuyer. Et on perd la crédibilité. On perd la crédibilité. Alors déjà, on va laisser le parent intervenir parce que on n'est pas parent, on devient parent. Exact. ما تربينا من زوج تربي رويسين ماشي كيف كيف ما تربي رويس ثلاثة رويس أربعة ماشي كيف كيف donc il y a choix de droitas donc ادولها كان دينير بلي ما يلف ذلك كان فريداكيا ils arrivent à gérer leurs émotions personnelles les مولانا déjà قلنا نكسيو نوفل sur la gestion de l'éducation des enfants ما تمثلت يعني l'anxiété chez les adultes chez les parents إلا وين من زميرة وزميرة العبد ثياوية ce qu'on appelle les symptômes l'intensité des symptômes مثلا نيجي الحديث moi je leur recommande un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous ils peuvent contacter un psychologue et expliquer la situation à ce moment-là ils vont le psychologue moi personnellement je recommande toujours une médication appropriée même si أنا شو اللي السينيا كريا باش تزاب لي فبروض لا ليميتني ديالها il faut consulter par exemple quand ça dépend des personnalités attention je précise bien il y a des personnalités de nature anxieuse ils n'arrivent pas à supporter le bruit ils n'arrivent pas à supporter le moindre الحس ils n'aiment pas les contrariétés ils supportent pas même la lumière ils sont sensibles ils sont susceptibles ils commencent à perdre le goût des sentiments de fatigue ils tolèrent pas le mouvement porèche داخل البروام تهفو كان كنقارص قباليت يسقرمو وحدس يتعسى لي ديتاي وراد الثلاث ضبسيين والسنيت واخدين مالا Ben oui, attention, parce qu'après, on connaît la société, il y a des choses à travailler beaucoup dans la profondeur de notre société. Oui, on est fiers d'être la culture, il faut rénover, il y a des rénovations à faire dans l'architecture culturelle berbère. اللي وسطامطوزي صافراسيني لا حملي كيما يحمل امكان تحملت شوف بقات صارت تزكزو تستحملت نو حملي كيما يحمل
تحمل انا ما كني la meilleure façon de lui démontrer بلي الكذاب يقص على بقاني اسمي كاين اهم حاجه انك تقبلي تنفذي راه فهمت كثير تاكل كاس donc être parent mais زعما غادي ريزومي شكدني هكا être parent دي سوا تمتاكي c'est délicat c'est deux fois plus difficile qu'avant خاطر نكون en tant que parent on est stressé alors on est stressé donc il faut parler est-ce que vous recommandez de parler exhaustivement محسوبه المساله السلقاي فوق بلاكي نغاد نعدي كان فلاس داعدير ثاني انا نغورس اسكو خاطر ترى وشك غالي لا وبابات نغتيمات وانا رماركي بليك اراويس ابدنا شطح الكومبورتمون سي تو افي نورمال باسكو ماشي من الكخام وزعما ما با فون زانيم دوكا نسن هنا لي ريزو سوسيو نغا لي جو فيديو وكيوكل ça augmente le stress donc c'est des facteurs de stress est-ce qu'on les laisse faire non on doit à chaque fois leur faire des rappels à l'ordre شو تمولين ça dépend au cas par cas. Ça dépend des familles, ça dépend de leur situation, ça dépend de leur réalité, ça dépend de l'état de santé des parents. لأن بالك تيمثل هلكيان لأن بابات بالك يهلك يفضل السبيطار لأن يغفلن يزقرن البحر بالك دي لا فامين والشمعة دي دوني des particularités mais en général au fin les parents خدمن un programme يوراون ça se fait hein c'est pas théorique ce que je dis ça se fait يتكرد الصباح d'habitude زعما ديك الصباح إلا قد يروح على كل لا et donc يسعى بروغرام ما يروح على كل ديغا donc au fin ناس نخدم une petite partie début d'activité fin d'activité أخدم une petite activité de révision les devoirs نسمع les leçons et نسمع زون de l'école يروح même si c'est pas le cadre de l'école mais ند أمزول ومن بعد ça existe l'école à domicile voilà avec moins de pression après on reste comme une activité l'activité ça peut être une activité manuelle ça peut être un jeu de société ça peut être ne rien faire comme des balcons ولا مدنا مكي الحول oui la respiration ça peut être aussi de l'innovation d'imaginer الحاجه سكنا كرتون اللي يلزم غادي بريكولاج اما كي نخدم des expériences ديال الكل des filles et des garçons كلهم les intéressent يوث كان الحاجه اللي قصدني مولان باللي ils n'ont pas le choix تاكينير il faut qu'ils le sachent خاطر فين نخدم رازي لي فامني او فوايي كملت الخدمه ني الا واش بيضا ضر نضطر نشطح باسكو انا ونسن بات ثاني دبوخام طول الطون دير كون خدمه راه سون اري ترافاي en confinement donc ça va les mettre aussi dans un autre contexte les compétences parentales différentes هكا هي تنكرني الصباح les activités راه خدمان الشطني نعقوا وراش اثن ديجا يبض الوقت يمشي لهم هكا après الوقت يمشي لي une détente داش تعرفوا نعضق قل ne rien faire dans mes consultations j'apprends à mes clients une activité qui s'appelle ne rien faire excellent tu prends 5 minutes ne rien faire dis si je prends un livre ne prends même pas le livre parce que la lecture c'est une activité 5 minutes c'est assez 5 minutes ne rien faire ok ça peut augmenter jusqu'à 10 minutes pourquoi parce que le cerveau a besoin de repos le cerveau a besoin de régénérer sa force et donc la respiration ça aide beaucoup parce que ça peut oxygéner notre cerveau et on arrive à réfléchir à prendre de bonnes décisions les deux cerveaux خاطر ذهني نكون نتقيل سمي مزاي سمي كان نسنقل هكا وكزال دي واحد الزلاكيج دونك الا قد الراجل توري يتقيل راه الا قصد راه قلني الا قادر يقيل الا قد تحفظني وراه نسنا قيل المزيان 15 سنه ما يقيل بيان سور يتقيل راه وي جو كومبرون les adolescents c'est une autre affaire on va parler on les a pas oubliés mais il faut essayer de maintenir un programme sur lequel يتبع le parent اللي ما يكفاوش يعدن زوج ثلاثه لابريميدي
un film Netflix, une vidéo sur YouTube, un DJ, DJ les images il y a beaucoup de moyens pour se divertir et distraire. Mais de là, Netflix ou de la télé, des vidéos, c'est juste pour attirer l'attention de nos téléspectateurs que trop d'informations sur le coronavirus fait partie des vecteurs anxiogènes. Okay? Oui. Donc, il n'y a pas juste le corona comme moyen de s'informer sur notre réalité. Il y a d'autres moyens pour nous ressourcer. On peut aller dans le passé, nous aller les films noir et blanc, nous aller les films western, nous aller plusieurs choses. On peut même vivre des moments intergénérationnels. car les programmes dans les activités, ça fait du bien. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Oui. Ben oui. Au début, mais ils m'ont remercié, ils ont adoré. Bien sûr, c'est ça, c'est un très bon exemple parce que les enfants, par connaissance de cause, les enfants, c'est vrai. C'est très important. On est le miroir de nos enfants. On est crispé, ils sont directement atteints et affectés. Hein, et ça ne prend pas un enfant de 10 ans pour le ressentir. Même un bébé dans le ventre de sa mère, il peut être touché par l'anxiété, par le stress vécu par la mère. C'est contagieux. C'est contagieux. Hein? C'est très contagieux, voilà. Donc, alors, est-ce que je peux continuer avec les enfants et adolescents? Ah si, bon, Ferrara, ça va, tu... Parfaite. Et je te prends notre rien. Bon, alors, pour les adolescents. Je connais la tranche d'âge, les adolescents. Il y en a qui ne savent même pas dans quelle catégorie d'âge ils vont se situer. Okay. C'est une très bonne question, d'accord. Parce que dans ma pratique, je segmente l'âge des enfants les catégories. Ça peut être jusqu'à 50 ans. Alors, un enfant de 3 ans, 4 ans versus 5 ans, 6 ans. 7, 8 ans, 9 ans. 9 ans, c'est la limite. 10, 11 ans, 12, 13 ans. 14 ans, c'est la limite. 15, c'est pratiquement quelque chose de particulier. 16 ans, c'est un peu très spécial. 17 ans, مثلا 18 ans. Donc, 18 ans, c'est un passage d'incertitude et parfois de certitude, mais ça dépend un petit peu d'ambivalence. Est-ce que je suis prêt pour être adulte ou pas encore? Et souvent, les difficultés, en général, j'entends pas mal de psychoses, de crises psychotiques à cet âge-là, surtout des questions essentielles. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Alors, les enfants sur lesquels on peut apporter un contrôle jusqu'à 12-13 ans. 6e année, secondaire 1. D'ailleurs, première année, 2e année, même 3e année, puisque c'est de la 5e, mais c'est de la 6e. Donc, et à partir de 14 ans, tu veux de l'adolescence, 14, 15, 16, c'est la crise, c'est la pleine crise d'adolescence, à l'âge de 16 ans. Okay? 14 ans, c'est un peu des questions, comme j'ai dit, existentielles. C'est un peu l'affirmation de soi, c'est la certitude que je ne suis plus un enfant, je suis un jeune homme. 15 ans, c'est la période de latence. Sur le Moujani, si c'est Yersen.
Il y a le développement du sentiment d'appartenance, à quel groupe je vais appartenir. À 16 ans, je commence à connaître pas mal de choses, je commence à expérimenter. مساعة كيما مشطوح زعما غتربيه ومساعة ولتما زعما غتربيه زعما غتخدم il y a les jobs pour les étudiants et ainsi de suite. Donc il y a un certain développement qui est ressenti par ces jeunes. 17 ans, c'est un grand ado, un petit jeune homme. Hein, il y a une maturité qui s'installe et qui se manifeste réellement dans leur comportement, dans la gestion de leurs émotions. Est-ce que c'est tout le monde qui est comme ça? Non. Non, chaque enfant, chaque jeune, il a son rythme, on appelle ça les différences individuelles. Mais la gestion du comportement de nos enfants, nos rapports, de façon standard, les enfants qui ont des problématiques comportementales, mais de façon standard, si on travaille bien avec notre enfant, la relation avant l'adolescence, en général, l'adolescence est gérable. C'est-à-dire, on peut avoir du contrôle sur nos enfants. Okay? Mais malheureusement, si on perd ce contrôle, on est fragile dans nos compétences parentales avant 12 ans, avant 13 ans, c'est sûr, ça peut avoir des problèmes, des répercussions sur nos rapports avec les ados et éventuellement pour leur développement plus tard. Et il y a des parents qui se posent la question, est-ce que... parce que plutôt ils tombent dans le piège خاطر بالله يكونوا زميلات النوات وزميلات نخدم شمك وفانتي ما ننسان ماشي كيدير non l'enfant s'il se comporte de façon inappropriée, c'est sa façon de chercher de l'attention toujours tout. Alors au lieu de faire d'un enfant qui cherche de l'attention, eh ben, donne-lui l'attention. Donne-lui l'attention. Il y a des mamans, des papas, ils donnent l'agent d'année, ils se gardent rouge, ils se gardent jaune, ils se gardent les notes du prof et tout ça. Les racines, arrêtez de se fier à ce petit mot de l'enseignant. L'enseignant, il a donné cette note, ce mot. Elle est enseignante. Je ne généralise pas. Un message de l'agenda, un message par année. J'évite au maximum de harceler les parents. Non. Alors, les enseignants, ils disent OK. Alors, ce que je conseille aux parents, j'ai dit, prenez en considération le message de l'enseignant, il n'est pas en train de l'inventer. C'est une photo qu'il a prise au moment où votre enfant a commis un fait. Là, j'aime bien ce n'est pas, il ne faut pas généraliser. Non. Prenez en considération votre enfant comme un petit homme qui est en train d'apprendre. Il faut lui donner la confiance. C'est pas parce que je donne une note que je t'aime moins, que je t'apprécie moins, que ça va changer ton image à mon égard. Donc, au lieu de le cartable de l'agenda de أزلرميك أو تداري ربيك خدمة ستابيزو سني خمسة كالانيس رساس جسدي في الدريش تغنيس جسدي سرقي ديمانيس هذي سوايف كينس هذي سوا لا كولاسيون ومن بعد بدون ولي شي لا ندخلو كارطابل هكا. Pourquoi? Parce qu'on amène l'enfant à prendre ses responsabilités. Il doit assumer ce qu'il a fait. D'accord? Alors, cet acte-là, في سواعتي غير نخدم باش نطفل مثلنا غنقابل سود يصفرحل. L'enfant est prêt à nous dire comment il a passé sa journée ou que le parent ça lui permet de gérer son émotion. Souvent, c'est comme c'est vrai, il faut que le parent démontre qu'il est en train de juger l'acte et non l'enfant. Exactement.
Il faut isoler l'acte né de l'enfant. Oui. De l'enfant. Effectivement, c'est un très bon point. Les parents, et des fois les parents, que ce soit papa ou maman, mais pourquoi l'enfant il aura le ballon? Exact. C'est un enfant, il va à l'école pour apprendre. Ok? Il y a des parents aussi qui demandent les devoirs, c'est quoi le rôle du prof alors? Le prof est là pour voir les erreurs de l'enfant. Le parent est là pour encadrer l'enfant. باش يخدم الدوار. Si tu me là غادي تكوريجي. نعرف ماشي كي les fractions tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Non, faut pas jouer le rôle du prof. Le parent peut être juste un assistant, juste c'est que أسدي هو الكسب من ممكن يتفادى سيني قاعدة كرسي ونين كيعاوجوا عليك قليدة كيف مازال لا طاس ومن بعد تغلط تستعفض juste l'encourager. Justement, باش نقيم كان نسيت قد بالذكاء à la période du confinement à base volontaire, il y a des profs, il y a des écoles qui gagnent les devoirs, mais c'est à base volontaire. Est-ce que vous recommandez que on oblige les enfants à faire les devoirs on doit juste comme le rythme de l'enfant au fond d'eux est-ce qu'ils sont anxieux comment ils gèrent déjà la crise aiguë est-ce que le fait qu'on les oblige ça va être un ajout supplémentaire de stress d'anxiété c'est quoi vos recommandations par rapport à ça par rapport à Très bien, excellente question. Moi, je dirais il faut maintenir le rythme scolaire même si c'est à domicile. Les enfants ne sont pas en vacances, ils ne sont pas en période estivale. On n'est pas au mois de juillet, dans le mois d'août, dans le mois de juin, les cahiers, non. À la limite, on doit les obliger, c'est ça? On doit les encourager. D'accord? Ils sont dans la désobéissance, dans l'opposition. Ce n'est pas eux les chefs, c'est les parents le chef. Quand l'enfant il faut aller de façon graduelle jusqu'à ce qu'ils vont s'adapter. Hein? Oui, c'est une très bonne chose, oui. Graduelle. Mais il a par exemple يخدم une opération يتضريس الحاجة individuellement هكا أدنى graduel ما إلا يروى الخضر من القخام يروى ضص يروى لي جو فيديو يروى البلاي ستيشن Mais aussi, c'est un nouveau monde pour lui. Hein, المهدي فهمك وقيلا دي بارو جوجل non, ouais, je comprends le côté graduel. Non, je sais. Non, je comprends le mot graduel. Dans la quantité peut-être. Okay? La quantité. Donc, il faut voir le niveau des petites périodes. D'abord, il a peut-être lui redonner une petite révision sur la première étape. On aura la deuxième étape. Il faut s'inspirer. Il y a beaucoup de des exercices. Pas forcément les maths, pas forcément le français. C'est un roman, le résumé. C'est une situation de problème. Lui poser des questions. Il y a un petit examen. Mais c'est une dictée. ومن بعد حرصت مليح إذا سكوندير ديف كي غاس نتي نويسس ديال واحد كان 80% il était tellement sûr ناس يدير وي tu mérites 80 mais كيف 48 انا ماما ناس باسكو كاين هلكا ديال لي باراغراف لا بونكتواسيون ناس ليون قناس مسيو فيرغول ناس والا قبل لك لا فيرغول قيتك ولا نديك هو تسترد. Et maman, c'est pas grave, mais le problème, c'est plus important, c'est le mot qui est c'est la majuscule. Donc, j'ai créé une situation pédagogique entre mon fils et moi, sans me substituer à l'enseignant. Et on est en train de travailler le français. Mais tu sais, dans le bureau, donc il y a un contexte informel.
Mais l'idéal, c'est de privilégier les renforcements positifs. Par exemple, السنة ذي غرتو راه شطو حاجيني ومن بعد زعما تواليض لا تواليض تخبط جويا كاين غتواليض لا فيديو غتواليض لا تيلي اين تحمل غاين يحمل هكا. Donc, le fait qu'ils maintiennent le lien avec l'école, ça va le sécuriser. Oui, oui. Ça va le sécuriser, c'est ça. Donc, oui, ça va le sécuriser, puis ça va lui faire vivre l'espoir qu'il reprenne l'école. C'est ça, oui. Parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir ce qu'il y a. Imaginez des Wolfa qui gagnent l'inactivité, l'inaction, dans un mois, dans, je ne sais pas moi, dans 2 semaines, ne serait-ce symbolique. L'anxiété, elle peut revenir, l'angoisse, il peut revenir, l'écart avec l'école, il peut creuser, et puis surtout, le cerveau, s'il n'est pas alimenté par ce qui est des activités habituellement préconisées pour des apprentissages, il reste après. Même s'il y a certains enfants qui ont la facilité de travailler, les 95%, les 100%, mais ça va affecter leur comportement. Et d'ailleurs, la majorité de ceux qui sont brillants à l'école, c'est un des problèmes de gestion des émotions, des comportements. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Il semblerait qu'il y ait des questions de la part du public. Est-ce que tu peux accéder aux questions? Comment accéder aux questions? Je vais voir si on a. Oui. Bien les faire participer quand même. Mais les lawamik D'accord. Donc, je pense que nous devons aller rapidement. Mais là où attendez. Donc, Monsieur Semia. Donc, les meilleures techniques, c'est de changer les attitudes et développer les attitudes et les comportements. Dernière, les distractions, favoriser les distractions, les jeux de rôle, raconter les histoires, surtout les jeunes enfants et tout ça. Et puis dernière, s'éloigner le plus possible des soucis. Il faut vraiment s'éloigner des soucis. Oui, tout à fait. On vit en quelque sorte une psychose. C'est une psychose. Donc, il faut qu'on essaie de camoufler au maximum les secondaires. Les soucis. Donc, est-ce que les enfants, c'est un exemple, admettons, c'est un ado, faire l'état actuel des choses pour diminuer l'anxiété. On recommande de bien dormir, de bien se nourrir et de faire de l'exercice physique. Avec le confinement, c'est difficile. C'est un tapis de gokham, tu peux marcher. Pour le moment, heureusement, ils peuvent faire une petite marche, un tour à vélo et tout. Mais pour ce qui est de dormir, de faire, de bien se nourrir, les routines. Est-ce que le parent, à ce moment-là, est-ce qu'il doit être intransigeant? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce personnellement, c'est un bouleversement. Oui, c'est vrai. Alors, la situation actuelle, la crise actuelle, je pense que la crise intense, l'information sur le corona, c'est quoi en l'éducation, on s'instruit des choses qui disent je pense le chapitre le chapitre شحال يتمثل منعنا l'information دي تروح لي ميديا هكا وكدوان دات تمثل واطاس هكا نكوذ les moyens chaud et les hôpitaux et tout ça. Alors ça, les adultes, ils doivent maintenant se gérer, faire la gestion du temps par rapport à l'exposition à l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme adulte, tu as une position intermédiaire entre ce que tu reçois comme média et tu le consommes et ce que tu donnes comme information à tes enfants, s'il y a lieu de donner. Mais je pense qu'on est rendu à un on doit fermer le canal de communication sur le corona avec nos enfants.
tout ça. Maintenant, on est en période d'adaptation. On doit s'adapter à cette routine. On doit s'adapter. Comment s'adapter? Oui, la majorité des parents, je leur conseille à un moment donné, il faut faire la prise de conscience à ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le sens peut-être un peu trop de tablettes, de téléphones, de télé, un peu trop de dormir, un peu trop de consommation des sucreries, des choses, manger excessivement, faire ce qu'ils veulent. Les nuits blanches. Les nuits blanches. Mais je pense qu'il faut quand même un petit peu sonner la sonnette d'alarme. Il faut peut-être décider avec eux, peut-être juste en concertation, le rythme est bien. Ça ne va pas finir. On n'est pas dans les Caraïbes des vacances éternelles. D'accord? Alors, on doit se protéger. Prendre soin de soi, c'est bien dormir, effectivement. Prendre soin de soi, c'est bien manger, se nourrir. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Et surtout, le cerveau. Donc, c'est 3 facteurs importants. Les enfants, plus tu leur donnes de l'importance, tu les fais participer, plus ils répondent. Ok, ils ne sont pas dupes, hein, ils ne sont pas stupides. Donc, mais par contre, des ordres, non, va faire ça, va faire ça. Non, selon toi, les enfants, il est selon toi. Je ne pense pas que à cause de en tout cas, mais je ne pense pas à cause si le il faut arriver à faire un consensus. Donc, les parents qui ne sont pas patients, زويرين على la violence, زويرين على le châtiment corporel, le châtiment verbal, زويرين parce que déjà eux-mêmes ils sont stressés. Exactement. Exactement. Oui. Juste Jamila, il n'a pas pu nous rejoindre, mais il a les questions. Donc, la première question, c'est Madame Johar Demo. Bonsoir, c'est une excellente initiative, bravo et merci beaucoup. S'il vous plaît, comment gérer son temps avec du télétravail et 2 enfants de 9 ans, 3 ans à la maison, celle de 9 ans hyperactive? Donc, la question, c'est sur le télétravail, les parents qui sont obligés de travailler de la maison. Marzouk Hassani, j'ai pris le temps d'appeler aujourd'hui un par un mes élèves de secondaire 4. J'ai senti 2 réactions paradoxalement. D'abord, ils étaient contents, ensuite stressés à l'idée de voir leur graduation avancer ou baisser. Donc, ils sont conscients qu'ils doivent travailler. Voilà. Les questions. Leur graduation biaisée, je pense. Hein. Biaisée, oui, biaisée. Biaisée, pas baissée, c'est ça. Donc, c'est la première question. Le télétravail, les parents, comment ils peuvent concilier télétravail, télétravail et enfants hyperactifs? Parce qu'actuellement, hein, donc, presque dans toutes les écoles, ils vont commencer à recevoir des dossiers, ainsi de suite, là, du télétravail. Hein. Donc, ça va commencer actuellement. Je pense que le ministère, là, actuellement, il est arrivé à envoyer des trousses de télétravail dans toutes les écoles, primaires et secondaires. Hein. Les parents, les enfants. La première question, parce que peut-être la comptabilité, après tout, elle travaille de la maison, mais en même temps, elle doit s'occuper, gérer dans une hyperactive. Donc, elle demande des questions. Oui. Okay. Alors, pour le cas des personnes qui font du télétravail, moi, j'ai une idée là-dessus, puisque j'ai fait des lectures par rapport à cette réalité-là. C'est qu'en général, les employés doivent communiquer avec leur gestionnaire, leur responsable.
ils doivent leur exposer la réalité familiale. Télétravail et l'employé à ma connaissance, ok? Si la personne, l'employé est encadré par les ressources humaines, par un syndicat, il y a des choses à travailler là-dessus. On n'est pas là pour travailler comme au bureau. On est là pour donner le minimum pour ne pas freiner ou faire obstacle au roulement de l'entreprise lors de l'institution. C'est-à-dire parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Il faut parler avec votre gestionnaire si vous avez un enfant qui a des difficultés. Parce que les enfants, quelle que soit leur problématique, hyperactifs ou autres, c'est pas évident de voir aussi leurs parents occupés à la maison avec un ordinateur et ils cherchent de l'attention et le parent, c'est un humain, il est limité, il ne peut pas se concentrer au travail, se concentrer avec aux enfants. Par contre, si dans la mesure du possible, de répartir les tâches, le maximum d'attention à ses enfants, à une vraine et tout ça, et puis, si c'est possible, de passer au travail. Donc, c'est une question d'organisation. Oui. Il y a des personnes aussi qui oublient de s'alimenter, hein, les parents, les adultes, qui oublient de ne pas bien dormir, enfin, oublient de bien dormir et de manger comme il faut. Ça, ils négligent un peu ce côté. Et donc, moi, je pense que c'est une autre réalité qu'il faut travailler en prenant soin de soi, d'accord? Et puis, le travail est facile à l'aborder, est facile à le segmenter par tranche. Il faut faire des objectifs, il faut replanifier le travail et peut-être laisser des fois, elle peut faire le soir, elle peut laisser la journée pour les enfants parce que le soir, les enfants à gauche. 24 heures sur 24 ben non, parce que ميلات الهبد وراوي سقول كي سنين فغان كلمة تقصد الخدمة يعني قال كي تقخا كسي تقفرين الهيد وراوي كسنين ومزمر la tension va تنقص quand même des enfants ils sont quand même gérables mais oui ça l'hyperactivité c'est sûr la médication peut-être ça vaut la peine d'appeler le pédiatre parce que ça dépend quel degré d'hyperactif et quelle problématique présente l'enfant. Mais donc, je réitère mon conseil, c'est de communiquer avec le gestionnaire ou bien l'employeur pour trouver un consensus dans des compromis et ajuster les mandats de travail pour que ça ne pèse pas sur la ressource qui est l'humain. Parce que sinon, elle va tomber ce qu'on appelle, elle va prendre un arrêt de travail, elle va chercher un PAE, programme d'aide aux employés, et elle va tomber dans un arrêt de travail médical. Alors, l'employeur… سؤال سمحي كان مثلا سمية نعم كان يون ان اوديتور يسمح سيسن يورينا غد un très bon point que je vais lire جميلة داري تدي شجعتوري كان سينارتين مير داير تند مونتاليتي كابي لي مونتاليتي كنديان تيمنا نتسوي كذا غادي سلنسي ثمور سي فغي ند وكيس مسرب بحوا عمران انك روحات كان ستاويل car c'est important. Vous connaissez notre société, nous ne sommes pas des Canadiens ou des Français. Merci pour ce partage. Donc, sauf que les parents disent on n'est pas des Canadiens, on est des Kabyles. On parle français, ce qui fait un peu, même des mots dans le français. Moi, personnellement, c'est les mêmes instructions. Et tu sais, quand même, j'ai travaillé des morts. Donc, on a même des guinées pour tirer des morts. Par contre, je trouve peut-être au moyen, surtout les moyens. نعم مش بيضر بيه انت مسلي à partir de la réalité نداقيه ماشي la réalité نتمور ندرتش طح la réalité il y a pas une grosse différence de la réalité ولا تصوره سحب تمرت وفاني ما ننسى ساعه تاويل كاين الانترنت ساعه لي مويان يخص وراه يخص l'épanouissement خصيصا la liberté d'être les valeurs اللي نكوني نحسيسن خصوصا الديمقراطية خصوصا وين يعني يزرفان مي سمتير عم تعيشين dire la vie نسن je pense l'environnement est différent mais la mentalité je pense que police on est pareil داكي نغدي هنا
car même la cellule familiale ماشي la même dynamique تاعها مثلا هذه تمرت باغ اكزومبل دنينا الكونفينمون ثورة اتصفت تيوا شولين هذين جينيرالمون لي غران بارون ديالين تكوي ديال الحاره تكوي وي وي شي طوح ما تا صح حسيبه ولا شي طوح خطا مديني غيغار ترى وين يجمعني مس دفافاس يحب يتربي مي وين يطري انا خم وحداس اقلا غا مداقيه كان بصح صح نغادا هكا وين يبغى زواج ناس اللي كاين تزوج غير لما غساغا خام نبغى دار تمرت القبائل تورا كاكيا هكا دي تمرت القبائل لا نتقو خامي انا تاوي تراون سنه لا كريش كاينه ونا ما كانش كاينه الا نقولاش يلا اي دونك ذا كيني تيدو خدمت راه باش العاش نتراون سن يا تاوتنا لا غاردري جو سو با لا بور جوجي يتسمحوا مي باش دينا بالليك اون كومبارون لا سوسيتي كابيل Vaguian versus Tamort, il y a quelques différences, oui, okay, mais il y a beaucoup de similitudes dans l'évolution de la mentalité, les générations. Oui, c'est des générations 70 en général, fin 60. Oui, les jeunes papy, mamie, c'est des 60 à 50. Donc, c'est les mêmes générations. Je ne peux pas dire que la façon de faire est différente, mais les moyens, oui, je reconnais que ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas le même programme pédagogique, ce n'est pas la même mentalité scolaire, ce n'est pas la même culture éducative, etc. هذا نوع سقسيكين انتينا زينيا نتنمير ثما ساميه حسب هذا المهدي في تدويلتيكين غيرزناطاس. Je trouve que maintenir un certain rythme, discipline, routine est important pour leur développement et le bien-être de tous d'ailleurs. Tout à fait, oui. فوالا دونك ترى مش مزمرض مسا غدا كان كرا يولي لنا لي كونساي اي لي بارون خاطر ند تصبح هاد نتمسلي كومون جيري لي زونفون كومون لي زيدي كومون لي ديستريسي تو سا مي تولي قد نمسلي في لي بارون ني فنيغ باسكو ان بارون ستريسي il peut pas déstresser son enfant il peut pas gérer son enfant دونك مي سورتو وقاد كسان تيلي ترافاي وقاد كسان شغل يخدم من الكخان هكا من كاين يحبس هذا خديم. Donc quand même ça va. Il me semble que je n'ai jamais été aussi active que le confinement parce que je prends mon temps pour tout. Je prends mon temps pour lire, pour écrire, pour faire du sport, pour la méditation. J'ai le temps pour faire tout ça. Mais ce n'est pas le cas de tous les parents, mais les parents qui travaillent, là, qui ont des enfants qui ont des problèmes de comportement à la maison. Voilà. Donc, يمد مسلاغ زقلينا في ثمورت اللي كنت داكيني دونك ثمورت جو سوي اونتيرمون داكور مع الدنيا كيني ثوا شول تيغلان دي ثمورت سيرتو كدنيض مالا ناخذ ثلا سيس ثلا الى جديس ديال الحراره كلين اما ذا كرو ما ديال المزرعه تسافلي ما نسن نكون داكيني تمثال ثايو هكا Oui. Et là, la réalité scolaire, les moyens de l'État, la présence de l'État, ils sont là. Exactement, ils sont complètement absents. Donc, تساوي ثاقيني إلها يعني نكون كني أهم تفرقوا خاطر ماشي كيف الولا عنكي Oui, justement, c'est que nous connaissons qui se parle كنا الناس الكوانات تزرم ويدي لندي ثمورت بعاس الناس اللي كاين سيسمي وسيسم القبائل لندي كندا لو كانت تزرم شحال كنا رادا غفل خاطر كل يوم دينا يسعى وليس دي تمورت يسعى زارس دي تمورت اقلا انا كتم كي انا نخدم عينو منزمر وكنا نعاون ودي لاندي تمورت مي شاديني je m'incline devant la résilience surtout de ma communauté kabyle d'Ithmors أين خدمن وكنا الدرن أين خدمن وكنا ساعدين الشداقي moi je suis fière
de mes compatriotes, de mes concitoyens, je suis fière des étudiants kabyles, je suis fière de la Kabylie en général. ماشي كنحاشاك دورة التلفزيون عن بدايات عندي لو قبايلة في الحضار. Donc وكان هذيك من غفوة المهدي parce que j'allais prendre une bonne bouffée d'émotions parce que j'ai travaillé dans cette société et je connais vraiment les problématiques des gens. C'est que زوارة دوالي كان يثم زواروث أين ولا شك فوساز الماضي لا قنزر باللي كي لا كراك فوسا يفوس هكا. Il faut simplifier les choses. بصح السبيطارات يلاقنوا ولاش بصح لاكولات وقبل الكورونا مي ابري الكورونا نا بوندون الكورونا سي لا كاتاستروف. بصح التاويلات ومسعره الترونسبور يخوص بصح لا الخصاص كواياكي مي اين ساعات تقول كوين ساعات تقول لا كيف اميدي لان داكي اميدي لان دينا نكونوا دن كيرا داكي ودن لا دي كندا دايني دن بوسيت مورتير يسودر داكي ونمخلفه راه كونوي لان دينا خاطر الذي كندا. On n'est pas des Canadiens, on est des Algériens القبائل كابيل établis au Canada. باش كنا وتحسفنا راه وين لاندي تمرت. Un conseil à donner c'est que les conseils قد تفكير وين لاندير سوا ديزون يعني والله ما اللي غد بالو لي conseils وين لاندير هضر غدي ودي غدي توالي المره شطوح المخلفه ثريلين. C'est بالك l'environnement, بالك le vivre ensemble نكوني بالك نتوالي شطح وذ لي كنديان نتخالطين. c'est une richesse نكوني نتوالي وذ يخلفن يتعاونوا كوميم. les Canadiens sont connus par la gestion des émotions نكوني غدا من حمال. donc مالك نتوالي ما هتوالى حاسبان على المهدي dans le milieu de travail ça nous aide beaucoup. on s'affiche méditerranéen نثني نسعى une bonne gestion des émotions. Je dis que oui, l'estime de soi. Exact. وقال تمورثيكي ils ont développé l'estime de soi. نسن نكون نسقمد نكان نحقري منا نتحقر. Et voilà. OK ذيك الحاجه c'est vrai effectivement. Tout vient de là. Je veux dire les mots ça vient de là l'estime de soi. Effectivement. لو كذا كي تزوار دوال باللي غنكون نحمل نقرا حوايا هكا on est des défaitistes. Oui, des défaitistes. On est très négatif. Mais بدات ديوان نثنغو مثلا donc ديما الدنيا غاسم زواره بدا زواره ماضي يبدا ليميسيون هي غنغد الا كان سي اون اوكازيون هي رانا بيماننا كل يوم ذي يعني غيمانيس لا شي زمره يخدم شو زمره يبدل بيرسونيلمون لا يزمر الحال جو مي على بلاص دو كيلكان دي سمور كاينين فكد المورال راه يخدم سور سوا ميم هكا. Comment tu vas travailler psychologiquement si tu n'as pas les moyens, si tu es malheureux, tu es abusé dans tes droits. On est dans la résistance au changement. La résistance au changement, en psychosociologie, c'est un mal-d'être. Tu es en train de trouver des prétextes pour ne pas changer. Exact, absolument. Donc, il y a tout un début. يهلك يكري حلا اي ولدي الهذي ماني سيني الله ما والغا كيفا غا خمار سبرا في ماني ذايان تبدلا ماشي ديوان وهذه مثل بعد شي خم لاكسيدون سيني دغا داين كيني دغا داين كنقارن ثوبه كاين ثورة ولا كان الفورمولا ديال عيشه ما سيعرفش تصور دي غا يا توجور اون ريميز ان كيستيون. إفكار الخلق إفكار الكورونا يجي c'est une occasion قال confiné بخا mais ماشي confiné au sens négatif du mot. c'est une occasion de se retrouver ونساعد الدريه ثاني يساعد الدريه ونساعد الدريه زديف كربي. donc il y a des tout est relatif لان وقاد qui ne se contentent même pas de ce qu'ils ont وزرينا même pas غيروج يسعان كيفاش ننسون لان وقاد qui vivent dans le déni زين سوارور إوين سعان. alors أولا غينيا وتعنا راودي لاندي كندا وتعنا راودي لاندي تمورت تاعنا غمذان كابيلنا ماشي كابيل. En général, la priorité, c'est de prendre soin de soi. Ça, c'est mon premier conseil. Un petit test que j'ai donné sur Tamazra TV Monde. Hasiba El Mahdi. Je vous pose une question. Alors en live. Aïma.
Alors, Mahdi Hassiba, on te pose une question. Alors, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Tu regardes la question. Oui, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Oh my God. Ah, Quelle je est- suis en piège, Nara. C'est une question. Est-ce que c'est relatif à quelque chose? Non, En général, Hassiba, qu'est-ce qui est plus important pour toi? c'est la vie. Le Mahdi. La santé. Ok. Vous passez à côté de la plaque. Je vous donne une deuxième chance. Qu'est-ce qui est plus important? Je suis soin nig. Je suis soin swatas. Je suis que ça nazel swatas des données de L'adaptation. Voilà, c'est toi. Hassiba. J'ai déjà posé la question dans une émission précédente. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me reposer la question comme ça je vais répondre? Ok. Vas-y, pose-la moi, Hassiba. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ah, ok. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui est plus important pour moi. المهدي tu déposes hier. Posez-tu de Mahdi, kif kif. Quel est le plus important pour toi? Ah, ok. Alors, le plus important pour moi, pourtant, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai ma famille, j'ai mes frères et sœurs, j'ai des amis, j'ai tout le monde, j'ai mes parents. Nini. C'est Toi-même. moi-même. Excellent. Bonne réponse. C'est moi-même. Voilà. Ah, c'est bien. Alors, c'est moi-même parce que c'est pas de l'égoïsme, c'est pas du narcissisme, c'est pas de l'égocentrisme. C'est le minimum. Oui. Exact. مبذور ونير يماني والهارد يماني وفكير الفغ يماني ولا تخمي مغسي يماني وحضر غلي عقلي وحضر غير نمو الزمرة يسهل لي غنفكري ويا غدوالي ويا غد عقل غخامي ود عقل شغلي ودوالي هكا. اسمي عندك هي الستيشن اللي كتمسطح كاين ما كاينش لي سكوريست الله يبارك. سكوريست en fait la base du secourisme c'est justement de garder sa vie avant Ouais. la vie de l'autre. Ouais. Donc, خاطر ما إلا نكيني غضقر يماني وسي سارتان جو في با وزميرات سكاويه. Voilà, effectivement. Donc, c'est le principe. Pour donner Alors, un exemple concret, Nikini, je vais partir à partir de moi. Nikini, soul frère Warawi, Gosmi Landinstah, c'est un moment pour moi. Super. Au début, je culpabilisais. Mais au début, même ils acceptent la chose. J'ai mon moment pour moi tout seul. J'ai ma bulle. C'est un moment de la journée, surtout le week-end. Tout à fait. Je suis absente. Voilà, je suis absente. Tout à fait. Moi, à Véro, j'écoute de la musique, je fais ce que je veux, mais j'ai un moment pour moi. Tout à fait. Et puis, je me régénère. J'accepte mieux et je suis plus présente. Je suis plus efficace dans mes tâches, dans mes autres rôles. Exactement. Donc, finalement, c'est ça. Alors, moi, c'est juste le conseil, je dirais, conseil universel, conseil standard, conseil la moindre, c'est la moindre des choses que de se prendre en charge, que de penser à soi-même. Je ne vais pas dire avant de penser aux autres, au contraire, ce qui nous permet de nous rapprocher des autres. Parce que سينا غادي روح تزمرت سينا غادي روح وين يلهان سينا غنزمر نكونترولي غايني فان فلانا ما تحميضي ماني كتحميض وياض. Exactement. Et d'ailleurs, à faire une petite parenthèse, les personnes qui ont cette difficulté à s'occuper d'elles-mêmes, je pense aux personnes qui ont de la dépendance affective. Madame Samia, la dépendance affective. Eh oui, ça fait partie de notre culture kabyle. C'est-à-dire, tu fais tout pour plaire à quelqu'un, non, tu fais tout pour qu'il t'aime. Non, si tu aimes quelqu'un, c'est pour toi. L'équilibre, il est commun. Mais il y a beaucoup de déséquilibre et c'est des situations dysfonctionnelles. Voilà. Donc, je pense que c'est le seul conseil que je peux donner aux parents, c'est de penser à eux-mêmes. C'est un bon exemple, de se donner un peu de temps
de ne pas trop s'investir, on appelle ça un surinvestissement affectif, de communiquer, de se parler, d'exprimer ce genre de politique. J'attire l'attention à certaines personnes qui sont exposées à d'autres personnes qui abusent un petit peu de leur altruisme, de leur générosité. qui تجرى même pas 10 دقائق تحكوا ضغط ليك ومن بعد تفوتوا على يجوجي يفرخوا راح سيدي وشتيغون كتيني تسالي عاوجو قارويك دي عاوجو عاروليك سوق بلان تاوضوك قبل نمدن لا طونسيون السكر وليك تو سا ما كي سيون وفريد سيني فردان وستلاثة ملا سفريد دونك ثلاثة اللتاي donc c'est juste pour dire qu'il y a des personnes malheureusement qui sont toxiques, qu'il faut les éviter. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas écouter les autres, avoir de l'empathie, loin de là, mais ما تزمرض ما تزمرت نفسيتينك ما تساعد الالرجي غير غفلان خاصتي خراسن او غفل الا قصتي زميرض واقي ساعنا غفل كتي يحكوا كلاس الناس هي ان بروفيسيونيل qui est fait pour ça. Exact. خاطر اللي كنت لها مما الا كنت تزور ضمانك كيكس الوقت كيكس الصحه كيكس راك دير نوفل انت يطفى النظام انت جورني نساعدها. هذا لي زوتي بور جيري لو ستريس. rien psychothérapeute na psychanalyste. Non, tu ne peux pas. Et ça fait partie de notre communauté, notre société qui vient. بعد ولا دوك تجمعوا يعني الكل ضرب اللي كيكرو وراحوا داخل. تلميذي طمقران تاع المهدي وقيل خاص زيد غير ميغا معنا الوقت تز لو رول نار دو بارون نار كارد سوى تنبدا بدنا سكر انا اتكاد جبدتي بورا اتكاد un petit dernier mot حسيبه. Bien sûr, oui, vas-y. Ce que je peux conseiller les mamans, تقبلي مرة، هكا تقبلي ثلاثة جديد. زيك. هكا. دونك خدمت ميس كي كندنا لا رين كابيل هكا. Yes, oui. هكا خدمت لا رين كابيل سيديت لها تجلس تمازيغ. لا. يعني من لا صواريني مدقارة تكي غارة اللي مزيد انا تستك غارة وين زي اللي روزا ميس قماس كان داياقيا با عندنا كان ان مو جينيرال كان بازي خاطر اينو تكسي ونو كلها انت خاطر on apprend de nos erreurs Alors, je peux dire aux parents, aux papas, pour être un peu terre à terre. J'adore la psychologie sociale de Slimane Madhar. C'est un grand monsieur qui m'a enseigné à l'université d'Alger. J'ai appris beaucoup de lui et puis je ne l'oublierai jamais. Il a ouachon à l'enfkiwara ou n'a aussi d'une sagara, d'ithouna aussi une safara des réseaux sociaux, une safara des médias. Et il dit que maulani, تزمرضت في كريمك وتصير جويرة على ما يفرافوسي. Dans la mesure du possible, je ne parle pas des exceptions. Donc, ça a toujours un modèle, ça a toujours une identité. L'identité, c'est notre héritage qui a fait de nous des femmes qu'on est. Oui, il y a la modernité, oui, il y a la mondialisation, oui, il y a, je ne sais pas moi, on vit avec les moyens actuels, mais ou lâche l'internet, ou lâche la télé, ou lâche tsaoui. Donc, il est وشو يتربع إنه كرجزة ديال برجز طمطوس تربى طمطوس تني سن شطح ببرود ديال شطح الخيار غتصح فضيليس ونيسن نشطو حاجه كي طرباني تيسن تقفايلي تيسن تيجون دايس دي بريكولي يسن ساكا المثول يسن ça aussi c'est le moment de rassembler les familles et de donner du sens à notre société. Ce n'est pas impossible. Et revenons ماتشيس le négatif à la تنتفرض. Une petite parenthèse, dans la vie en général,
on fréquente 2 pays. سنة تمورة ثمور تغفلان ثمور تفراث. Le pays des problèmes et le pays des solutions. وين يحرشن دوني زمان اللي يزقر ميك فغا سي ثمور تغفلان على ثمور تفراث. وذاك النيسان عطان تنفسي ذو قاعد نيغيك سان دوبل ناسيوناليتي دي ثمور تغفلان ماشي كان دي سناد. Donc, ça veut dire quoi? La résolution du problème, c'est qu'on a le choix de s'en sortir. On a le choix. Hachel Moussum, ça a le choix. Mais tu n'as pas le choix, tu dois partir. Tant qu'on vit, on a le choix. On y va en dire faux, il a le choix. Je ne vais pas enfoncer le clou. Non, mais je suis quelqu'un d'optimiste et les personnes qui veulent choisir entre sortir de la crise, ils doivent prendre un billet vers le pays des solutions. Ceux qui n'ont pas les capacités, je les comprends, ils doivent consulter. Mais on traîne pas sa problématique au détriment du bien-être de la famille. Si tu as un problème, il faut le reconnaître. Mais pour dire ça, c'est un acte volontaire pour infliger le mal à l'environnement. Exact, oui. Voilà. Donc, voilà. تزنيد جميلة dans notre message صحيت جميلة تنيم كابي ليت نيم merci beaucoup pour Madame Samia. Elle utilise bien ses connaissances et surtout en kabyle. Alors bravo. Je pense que notre communauté a besoin de ces précieux conseils. Voilà Madame Samia. عندنا حسب ثاني ميرث يسمحها ما تونت كنوان غتصاحب مع الشغال نوان سمحها كميني وثاني كميني او فين كنا نكفو تيغيمي تيغي سوسيرا ما كتبدا راكوات او انت كرا شو تيغينا ميتواشولين ولكن نساعدي تمثل تيغي الكورونا فيروس تيغي dans les meilleurs ce que je pourrais dire moi il y a on peut utiliser la technologie à bon escient. Ça c'est des méthodes que je donne même à mes clients lors de mes consultations. Inspirez-vous des histoires drôles, faites de la vie quelque chose de drôle. La vie c'est un essai, il n'y a pas de perfection. Il faut toujours essayer, c'est des défis. Filmez faites un journal, voilà, des petites vidéos, des souvenirs, parce que ainsi de suite. Vivez le moment présent, c'est très important. Pourquoi? Parce que le moment présent, il t'accarde le futur, il t'accarde de l'anxiété. البريزوني وصافوت تعيشي دارا هكا ما تقيمض في الحن كي كاش خدم غازكيا خدمت راني الا نكفو سيكتورا ومن بعد ولي غازكيا ما تخمم ضفيني عدان العتبات عطبط باسكو تيتسرى دارا عيني عدان يعدا ما يلها امور الهاله دونك ما الا تعاشر كان تاكوني تنيا ديال التيلير سي ديجا با مال وي ان بتيت اكزامبل لو كانت سوا غاماناكيا وميم طون هضر غيدم وتخمم غاشرا تغي منسيان غاشرا خدم غازكا وتحسو غير وماناكي صمام انا مشارقن ميم ما شارقن ما الا ولا غاماناكي حس غير الكساكه هذا صماد وماناكي زديكي تتعدم دي تاخشتيو اتحسا اون سيرتين فريشور ان موا ميم دونك لي سونسينو غادا خوين امزوني والسدان ني وذوالين تلسي ودي حوس فوسي والتوشي لي 5 سونس داخوي alors vivez des expériences sensationnel. Il faut vivre les sens. Nous connaissons toiler, on sait le mot il pense, il réfléchit, on rumine trop la nuit. Normalement, elle est donnée son bêtise. Si vous n'êtes pas capable de récupérer le sommeil, il y a d'autres moyens pour le faire. Soit vous allez chez le médecin, il va vous donner un petit calmant. Soit vous prenez de la mélatonine si vous avez, si ça se trouve chez vous en pharmacie, en tout cas, ce n'est pas un problème, puisque le corps en lui-même, il sécrète de la mélatonine. Ça, c'est des petites astuces pour éviter de tomber dans le piège de l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est le moindre des maux. Okay? L'anxiété limite.
Si tu prends beaucoup sur toi-même et que tu n'arrives pas à gérer, tu vires vers la dépression. Et ça, c'est plus grave encore. Donc, moi, je arrive à dire bien un humour mzmir, مازال يسال عليا داك الشداق تاولي تتعدي هكا السيده الساعه يسعى موريس دونك الهيت دوين تسعى الهيت زمرت نوال وين كان هذا يحلو ونسعى غادي يغال يسعى كورونا فيروس سي اون اكسبيريونس بور نو زعما اسمي كورونا فيروس شعبان فينوس جون جو نسي كوا مي il faut juste penser que rester positif. خاص الواد يموتن الموت يمكن قارن مغاننا ذا بريد يعمرن اس نسالم هذا يمكن قارن اروح ندي تلويت نسالم الصفار ديال الصفر تا واش اللي نتنا الصفر في اللسان مي الموت كي سي انيفيتابل ها انت داول تاع الضد ديال سي انيفيتابل تمثل الكورونا راه تمثل صوين النظام ما غاديش كونترولي فوالا ماشي ضمن في الليل ضمن في الموت في مدنو كل يتكير حتى الماس داك تاكي اللي غاسكا ولا شي مي كي تولي غير خطوره هكا اللي خطوره بور لانستون اللي هكا شاك جور سي ناخذ لا ميم شوز سي بور ايفيتي دونك de prendre de se piéger bêtement c'est bête de tomber dans quelque chose que tu peux pas contrôler ce que tu contrôles pas ne t'approche pas ok il faut éviter l'information il faut éviter la désinformation à tout à l'heure sur Facebook d'ailleurs je vais faire le maximum je vais arrêter de partager d'accord je vais arrêter de partager. La majorité sont vulnérables. Ils partagent des astuces, des solutions. Non. Inconsciemment, on est en train d'exprimer notre angoisse pour s'en sortir, notre anxiété. نكوني شغلنا اتنهي دوره ونغدوي غادي زين سماره فكن اول باش نغلا الخدامنا دوني تتوالت الحكم كلا مازال الحد دوني غير نساريت تا فغي دير اون اي با مور يعني قلع دوخا بس كيف دوني mais c'est comme ça il faut le faire il faut le faire. D'ailleurs, pour rester sur la note positive, Eric Fromm, c'est un sociologue, psychanalyste, actuellement on vit dans l'incertitude. Comment qu'il a décrit l'incertitude pour la rendre positive? L'incertitude est la condition même pour pousser l'homme à déployer ses talents. Voilà, exactement. Il faut que cette incertitude soit une occasion pour chacun de nous pour déployer ses talents au lieu de déployer. Tout à fait. C'est la débrouillardise. C'est la débrouillardise. De toute façon, il y a beaucoup de choses à faire durant cette période-là. Il suffit de s'inspirer, il suffit d'innover des choses, de refaire le placement de sa maison, de créer des choses, d'appeler les gens qu'on a oubliés, de reprendre contact, de renouer avec les personnes avec qui on a des conflits ou on est ça on a que des messages différents ou on a que des messages راحت يلاعي وني شكون نك غولاني سد بيغالن pourquoi aller au matériel alors que les valeurs elles sont déjà abîmées. Donc c'est le moment de restructurer nos liens familiaux, nos liens amicaux et je pense même le monde il va vers ça. ماشي كان حاجه نكون نسبق بايل la carte humanitaire va prendre une autre forme et ça c'est sûr. Oui. Ça je n'en doute pas parce que l'humanité elle vit un mouvement qui lui a été imposé puis on doit s'adapter avec les conséquences plus tard et j'espère que les conséquences ne seront pas négatives au contraire l'homme est créé pour qu'il évolue on a un cerveau il faut s'en servir c'est tout puis c'est pas compliqué on a des responsabilités qui sont nos enfants. Prenez soin de vos enfants, prenez soin de vous-même d'abord, de vos proches, et puis il faut s'aimer. Pour ne pas oublier, il y a l'amour dans la vie. كارز دونك شفت فاك ساقيني فاد اسيرم اتسيلي تفسو هذه الموزكا فدحونا ترمي ثمطران كان نسوض على تقرا شو هكا الا كانوا لي غولني نغنرني ما كمدني المهدي هاك جاب كشتيني بيسك دا خامي كيشتغل قنتي بولا بخام دونك دقي من ينا ثاني مثل قران كتصوص القز كورونا كمينا ما سميه ثاني مثل قران فرحان حسبا ولا جاز كرون اذر كثبو
كان تبور تمزيح كان لا الجار كان تم قانت مس ساميه فريمون سي ان بليزير دافوار ايشانجي يدم تمطو سوازالي صح داحو حسيبه هادينا un petit mot le dernier mot ها هادينا un petit mot انا وانا غاب لي زيميسيون الجزائر اولا كيرو صورة سلام اتمنى ممكن الوساني وتقلق انا تقدم في التيلي ما كاين يا با سيني تو سا سيناري تواشد برغازي ولا فامي مقرانيه اقلا غيغوارا مثلا اقلا ديما الصواري رضوان انا شتني غوارا سيني لا فامي مختلي مولاني يشرتو حنا مره ندد سلان سنو يا غوارا ان شاء الله كونو غوارا القبالي ديال تيزي رشاد 4 تيرافين الزوين كنا يا مكان او ندينا ان شاء الله كون غوارا قيمتها كنت اللام اسيرم دستفسوسين اللام كورونا ياكيني غتنمر ماضي دورة تنسيج جيني سكواغن تعدينا دي عدي تنمرتي محاسبة تنمرتي المهدية جميلة قلنا تفيرينا عرفتك النظام ديال هنا كانت جميلة إني خمسين قلتي كيني وتدري غير وتفكرين الكوريالي نسبة شغل ولا شغلي فياتك النظام يفوت على الخير تنمرت مقران تنمرت هي المهدية كانت حدا حنو في الفوت مساو على خير السلام غادي تبعنا ساكي يعطيك حدا حنو في لون تنمر صحيح